Ekitabo ky'okutandika eshura ya 41 Yozefu okushoborora amakuru g'ebirooto bya Faraho. Kwahingwireho emyaka 2 Faraho yaroota ayemereire aha rubaju rw'omugyera. Omuri ogwo mugyera harugamu ente nungi 7 ezigomokire zayahukire ekibingo zarya. Bwanyuma hakurataho ezindi nte mbi 7 ezihwire aha magufa nazo niziruga omu mugyera zayemerera na ziri aha nkungu. Embi ezihwire aha magufa zarya ezo enungi 7 ezigomokire. Bwanyuma Faraho yasisimuka. Yagaruka yagwejegyera yaroota ekirooto kya kabiri. Yareeba ebishusha by'engaro 7 birungi by'enjuma biri aha mushengye gumwe. Kandi otundi tushusha 7 otwomiibwe omuyaga gw'oburugw'eizooba natwo twakurataho twamera. Otushusha otu twamera ebishusha 7 ebirungi eby'enjuma. Faraho ku yasisimukire yashanga kiri ekirooto. Omukasheshe yimuka ashobiirwe yatuma bamwetera abafumu boona b'omuri Misiri n'abanyabwenge bamwe boona yabarootorera ebirooto bye kwonka tahabaho n'omwe wabaasa kubimushoborera. Bwanyuma omugabuzi wa vinyo omukuru yagambira Faraho ati erizooba nijwe eby'orubanja rwangye ruri. Faraho akaba agwereirwe kuba abiiru be yanta omukihoma omu nju y'omukuru w'abarinzi hamwe n'omukuru w'abateeki b'emigaati. Ekiro kimwe twembi twaroota ebirooto buri omwe ekirooto kye kiine amakuru gaakyo. Omu kihoma ekyo tukaba turimu n'omutsigazi omuheburayo omwiru w'omukuru w'abarinzi. Twamurootorera ebirooto byaitu yabitushoborera buri omwe nk'ekirooto ky'oku kyabaire kiri. Kandi nk'oku yatushobororiire nikwo byabaire. Nyowe nagarurwa omu bugabuzi bwangye mugyenzi wangye yahanikwa. Bwanyuma Faraho yatuma kweta Yozefu barahuka bamwiha omu kihome yamwisa ishokye yajwara ebindi bijwaro yataho wa Faraho. Faraho yagambira Yozefu ati ndosire ekirooto habura owakinshoborera. Mbwenu mpuriire nibakugambaho ngu kuba kurootorera ekirooto okishoborra. Yozefu yagarukamu Faraho nagira ati tinye Ruhanga niwe aragarukemu Faraho eby'obusingye. Faraho yagambira Yozefu ati ndosire nyemereire aha nkungu y'omugyera. Omuri ogwo mugyera harugamu ente nungi 7 zigomokire zayahukire ekibingo zarya. Bwanyuma zakurata ezindi nte mbi 7 zihwire aha magufa. Ente mbi ezi ntakareebaga omu nsi yoona eya Misiri. Ente ezo embi ezihwire aha magufa zarya ziri 7 enungi ezigomokire ez'okubanza. Kuziherize kuzirya washoota tizazirya zaguma ziri mbi nk'okubanza. Bwanyuma nasisimuka. Nagaruka naroota nindeeba ebishusha 7 birungi by'enjuma biri aha mushengye gumwe. Kandi otundi tushusha 7 tuhotokire twomiibwe omuyaga gw'oburugw'eizooba natwo twakurataho twamera. Otwo tushusha twamera ebishusha ebirungi 7. Nabirooterera abafumu kwonka habura owabaasa kubinshobororera. Yozefu yagambira Faraho ati ebirooto bya Faraho nibishushana. Ruhanga yorokire Faraho eki arikwenda kukora. Ente 7 enungi niyo myaka 7 n'ebishusha 7 ebirungi nayo n'emyaka 7. Ekirooto ni kimwe. Kandi n'ente ezindi 7 embi ezihwire aha magufa ezikurasire ziri n'emyaka 7 n'otushusha 7 otutarimu njuma otwomiibwe omuyaga gw'oburugw'eizooba egyo eryaba emyaka 7 y'enjara. Ekyo nikyo nagambira Faraho nti Ruhanga akworekire iwe Faraho eki arikwenda kukora. Reeba ntiija kubaho emyaka 7 y'omwero mwingi omu nsi yoona eya Misiri. Bwanyuma y'egyo haryabaho emyaka 7 y'enjara omweru gwona gweba omu nsi ya Misiri. Egyo njara eryamaraho ensi. Omweru guryaba gutakiijukwa mu nsi ahabw'enjara erikurataho ahabw'okuba eryaba nyingi munonga. Ekireetiire Faraho kuroota ekirooto ekyo omu miringo 2 n'ahabw'okuba kitiirweho Ruhanga kandi niwe arikwija kukihikiriza juba. Mbwenu nunu Faraho asherure omuntu orikwetegyereza kandi omunyabwenge amuha obushoborozi bw'okutegyeka ensi ya Misiri. Faraho akora atyo ateho ab'okureeberera ensi bahunukise ekicweka kya 5 ky'ebyokurya by'ensi yoona eya Misiri omu myaka 7 y'omweru. Bateranire hamwe ebirikuhunikwa byona eby'omu myaka egyo emirungi eyaza kwija babihunike omu ndembo babirinde biri omu bushoborozi bwa Faraho.
Ebyokurya ebyo byabikirwe ensi ahabw'emyaka 7 y'enjara erobaho omu nsi ya Misiri enserekye kwitwa enjara. Okukuzibwa kwa Yozefu. Ekyo kigambo kyasiimwa Farawo n'abaheereza be boona. Farawo yabuuza abaheereza be ati, ebyo tukabaasa kubona omuntu orikushusha nk'ogu oine omwoyo wa Ruhanga? Farawo yagambira Yozefu ati, nk'oku Ruhanga akworekire ebyo byona tari ondiijo orikwetegyereza kandi omunyabwengye nk'iwe. Nakuha okutegyeka eka yangye kandi abantu bangye boona baryatwaza nk'oku ori baragiira kureka eki ndikukweshumbya n'ekitebe ky'obugabe kyonka. Farawo yagaruka yamugira ati, reeba nakuha obushobozi bw'okutegyeka ensi yoona eya Misiri. Farawo yajwira empeta y'eruha akamanyiso omu rukumu rwe yagijweka Yozefu omu rukumu, yamujweka n'ebijwaro birungi bya kitaani kandi n'omukuufu gw'ezaabu omu bisya, yamugyendesa omu kigaari ekya kabiri ahakye baateera akaara omu maisho ge nibagira bati, mumusimbire amaju. Yamuha obushobozi kutegyeka ensi yoona eya Misiri. Farawo yagambira Yozefu ati, nk'okundi Farawo tari omuntu weena orimusya omukono n'obu kyakuba ekigyera omu nsi yoona eya Misiri otamwikiriize. Farawo yakubya Yozefu Zafunasi Paneya yamuha Asenasi muhara wa Potifera omunyamurura wa Oni kumushwera. Okurugaho Yozefu yarambura ensi ya Misiri. Yozefu akaba akize emyaka 30 obu yayemerera omu maisho ga Farawo omugabe wa Misiri. Yozefu yaruga omu maisho ga Farawo yaza kurambura ensi yoona eya Misiri. Omu myaka egyo 7 y'omwero ensi tiyayeza yacwa ebintu. Yozefu yateeranira hamwe ebyokurya ebirikuhunikwa byona ebibasharwire omu myaka 7 eyabiireho omu nsi ya Misiri yabihunukisa omu ndembo. Ebyokurya by'omu Misiri eyabiire beyehinguririize buri rurembo nimwe yabiire abihunika. Yozefu yahunika ebyokurya bingi munonga ebirikwingana n'omushenyi ogw'aha nyanja okwisa obu yarekire kubara ahakuba bikaba bitakibaasa kubarwa. Enjara etakatiire, Yozefu akazaara abaana b'aboojo 2 abo Asenasi muhara wa Potifera omunyamurura wa Oni yamuzaariire. Ow'omuzigijo yamweta Manase nagira ati, ahakuba Ruhanga akanyebesa okufa kubi kwangye kwona n'eka ya tata yoona. Owa kabiri yamweta Efurayimu nagira ati, ahakuba Ruhanga ampeeriire oruzaaro omu nsi ei naareebiiremu enaku. Egyo myaka 7 y'omwero eyabiireho omu nsi ya Misiri yahwa. Emyaka 7 y'enjara yatandika. Nk'oku Yozefu yagambire, enjara yabuga ensi zoona kwonka omu nsi ya Misiri yoona hakaba harimu ebyokurya. Ensi yoona eya Misiri kuyatirwa enjara bayeturira Farawo ngu abahe ebyokurya. Farawo yagambira Abanyamisiri boona ati, muze owa Yozefu eki arabagambire kyona mukikore. Enjara yabuga ensi yoona. Yozefu yigura ebitara byona yashakisa Abanyamisiri, enjara yaba nyingi omu nsi ya Misiri. Ab'omu nsi zoona biija ahari Yozefu omuri Misiri kushaka ebyokurya ahakuba enjara ekaba eri nyingi omu nsi yoona.